Kita mau ngapain nih Bang? Kita mau nonton barongsai nih Jolly. Wah, ada barongsai ya. Wah, ada barongsai ya. Jolly sini ikut lihat barongsai. Iya, ada Caca. Ada Caca. Waduh, mana nih barongsainya? Sebentar ya, sabar. Iya, sabar dong. Jolly lihat nih barongsai warna kuning. Wah, keren banget barongsainya warna kuning ya. Bagus banget ya. Nah itu ada lagi barongsainya. Itu barongsainya warna kuning Jolly. Jolly lihat deh. Ada badut dewa keberuntungan. Wah, lucu banget tuh badutnya. Ayo kita foto bareng dewa yuk. Sini ntar Bang Ate yang fotoin ya. Waduh, penuh banget nih Bang. Ya, penuh banget nih Bang. Iya penuh banget. Susah nih. Kayaknya kita nggak bisa foto bareng deh. Ya udah kita nonton barongsainya aja yuk. Ayo kita nonton barongsai yuk. Ya udah yuk kita nonton barongsai aja. Ayo kita nonton bareng.